milyonlarca sürgün, milyonlarca yoksulluk, gözyaşı, ama bütün bunlar onurlu bir barış içindi. Bütün bunlar özgürlük içindi. Bütün bunlar eşitçe, özgürce, kardeşçe bir yaşam sürdürmek içindi. Geldiğimiz aşamada yeni bir sayfanın, yeni bir mücadele hattının ve o mücadele hattında yeni araçların ortaya konulacağı bir evreyi yaşıyoruz. Yani bu Kürt Kurmancı berxedana Kürt Kürdistanî ji qonaqekî derbasê qonaqekî din dibe. Ji nihava li gelê Kurdistan pîroz be. Ji nihava li çarpekçe Kurdistan pîroz be. Ez bi bîr û bawerim xuşk birayên min. Ez bi bîr û bawerim. Tu keda evladê we bi qasî mîskalê zerre li hêçê li valayê neçûye. û ez bi bîr û bawerim ev hişmendiya ku îro dixwaze rêw û rêbazên nû li Kurdistan vebike bi saya serê we û bi ittifaqa we wê berxwedana milletên Kurd ji qonaqekî bêyne qonaqekî din. Carek din ew girtiyên di zindana da bi destûra we ez spasiya xwe ya ku vî qonaqê vedike ji bi rêz öcan re dişînim. Her wiha spasiya xwe ji Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş û hemû evladên milletên Kurd yê meha di zindan dayê spasiya xwe ji wan dişînim. Ji bîr mekin kesekî ku tiştekî bi kêfxweşiya xwe bide me nîne. 8 sal ne Tehran, ne Ankara, ne Şam, ne Bagdad wan tu tiştekî mafê me ku ji destê me xesib kirine bi kêfxweşiya xwe nedanin me. Hemû mafê xwe, hemû nasnama xwe ki milletên Kurd, gelên Kurd bi tav û êş û kesebşewatî û berdelê xwe bi dest xistine.